大家平安，Jawai tutsua kajam naman na makatina na sulivat. Saka tutsua kajam naman na orja supi na kainwa tsumas imazay to a Korinto a sangasan. Imazay to a ita sulatan imazay to a ita karam pato shiva karam. 哥林多前书1章1节到9节。Tiakan ati Paulo a pinili a ramay to a baron noa cemas to a namasang singkaulan ni Kristus Yesus. Katwa ta vite kati sotinis. Seman tigami amen tanumon a kyokai noa cemas I Kristus. A mavana timona na kitawelanga ta Kristus Yesus. Saka samparawats. Pinili mo noa cemas to nama samparawats sa kisususu. A paki saselang toa zwa marka tsau a izua toa noa zwa nga a kiao aung. Toa ta marereng ati Yesu Kristo. Ti Yesu marereng niya maju ta marereng uta. Ulamu na pinakizang noa ta kama cemas katwa marereng ati Yesu Kristo. Toa napakisumali ya paseling katwa sulibatan. Marvarevaken a parorau toa ta cemas toa patara timun. To napakisumali ya zwa paseling noa cemas ta numun a na kitawelanga ta Kristus Yesu. Ayatwa timuna na kitawelanga ta Kristus. Pinapu mangwaan mun aravat a pipunulatan nanga. Tuano si a iwan nanga. Tuano sawa nanga uta. Namaya tuazwa. Azwa sini pa sekelang a patara di Yesu a kai. Sini ka mapupitsur nuanu varong. Aupai nekano no kinauram. Toa sini papu varung noa cemas. Sano kila lava-lava. Toa mapatsung ata marereng ati Yesu Kristus. Au kimuna papu pitsuri ni maju apate veri-verilan. Toa sika nekano si pualita numon no madalu nanga azwa adaw a si pantezan a mumal no ata marereng ati Yesu Kristo. A cemas na kami rangez au timaju ana penili ta numon a paki tebel toa alak ni maju. Ata marereng ati Yesu Kristo. Aichu kai noa cemas. Tutsua kajaman-jaman asini pupatarvan tanujen. 为主内胸节感谢上帝。为主内胸节感谢上帝。在生命信仰旅程中，能陪伴人走一里路的恩赐是上帝的恩赐。保罗没有把日常的事视为理所当然，他常为这经验到的、欣赏到的、感受到的一切感谢上帝。上帝是信实的，透过耶稣基督让人能与他有直接的团契关系，并跟其他人有了连结的团契关系。单单如此，我们就有充分理由感谢上帝。我们感谢上帝，来体悟到不是我们自己做了什么，而是上帝把我们和整个教会的兄姐牵在一起，让我们真实经历在上帝大家庭里的爱。回想青少期时期，我打从心底感谢上帝的疼惜，感谢主让我在初次接触的教会团契，看见真诚的长辈
认真读者的牧者，愿意花时间和我们青少年把钢琴的大哥哥，总是展现细腻才情，乐意摆上时间心力做圣诞布置的大姐姐，以及其他各有长处常窝在一块儿，在信仰上一起成长的每一个人。在我年少轻狂时，感谢上帝让这群人踏入我的生活圈，建立坚固我微弱的信仰，成为日后我在软弱丧志时的打气筒，信心不足时的加油站。喜那亚阿巴斯马劳达努店为主内兄姐感谢上帝。萨杜楚阿西尼巴基那么达努店，信实的上帝呼召每一个人建立与他的关系，经验他真实的恩典与看顾。愿我们在团契生活里相互滋润，彼此感谢。喜那亚杜楚阿卡加曼加曼阿西尼巴基那么达努店，萨卡拉吉那个马鲁阿基那么萨卡伊努利。以慈神爱所牵引人的上帝，你是爱的源头。感谢你透过团契和教会兄姐，让我得尝这份永流的爱。我要为他们献上感谢，愿基督的榜样继续在他们当中建立。奉主名求，阿们。Mali-mali tutswa kajaman-jaman na makaya tinana misra selang semupu kilaroi tomana kaino atsemat latinana pupicur latinana tamangwa tomana ja sini laroi ja kini turu tutswa kajaman-jaman kaino atsemat latinana suliva tutswa ja kini adavan 大家平安。